One Nation, One Election Leibak asida implement taunaba approve taukhre haidi Prime Minister Narendra Modi na luchingba Union Cabinet na hiram masiga mari leinana sem kiba high level committee gi mapung faba report ki matung inna warep asi laukhibani hairi lakadoriba parliament ki winter session da bill asi puthok lagani haikre wafam asi ngase Union Minister Ashwini Vaishnav na One Nation One Election gi matangda high level committee gi oiba recommendation adu Union Cabinet na ayaba piri haina press conference amada phone dokibani वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी रिकमेंडेशंस ऑन वन नेशन वन इलेक्शन ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस दैट those recommendations have been accepted today by the Union Cabinet. One Nation, One Election Leibak asida implement taunaba approve taukhre haidi Prime Minister Narendra Modi na luchingba Union Cabinet na hiram masiga mari leinana sem kiba high level committee gi mapung faba report ki matung inna warep asi laukhibani hairi lakadoriba parliament ki winter session da bill asi puthok lagani haikre wafam asi ngase Union Minister Ashwini Vaishnav na One Nation One Election gi matangda high level committee gi oiba recommendation adu Union Cabinet na ayaba piri haina press conference amada phone dokibani वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी रिकमेंडेशंस ऑन वन नेशन वन इलेक्शन ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस दैट those recommendations have been accepted today by the Union Cabinet.